nk'uko mubibona turi Boze TV, turi mu imurikagurishwa ryateguwe n'abikorera. Aha turi ni Muhanga, dukurikiye imurikagurisha ritandukanye, ni muturebe. Turi Boze TV, ihera ijisho itorero ribyina cyane, abana bakinnye umudiho, amafarasi n'ibindi byinshi. Turi muri Expo, imurikagurisha ryateguwe n'abikorera. Aha turi mu karere ka Muhanga. Wowe icyo tugusaba, kora subscribe, kora like, kora share, kora na comment. Twitwa Boze TV. Aya ni amafarasi nayo yaje muri iri murikagurishwa. Ni amafarasi baje, abantu bararya umunyenga bakagenda ku mafarasi, nawe wafata ifarasi ukagendaho. Ibyo birebe kuri Boze TV, kuri televiziyo twikorera. Kora subscribe. Izi ni ifarasi urajyaho utege ugenda ujyeho ujya umunyenga. Aha turi mu imurikagurishwa, turi Muhanga. Imurikagurishwa ryateguwe ku ruhare rw'urugaga rw'abikorera rwo mu ntara y'Amajyepfo. Aha turi mu karere ka Muhanga kuri stade nkuru ya Muhanga niho ryabereye. Ni imurikagurishwa rimaze igihe kirekire, hari abaturage bayitabiriye baratubwira uko baribonye. Iyi ni imyicungo abana bagendamo, bimeze neza n'imodoka za kijyambere. Turi mu imurikagurisha. Dukurikire, turi Boze TV. Ukore subscribe, kora share, like na comment. Twibanire hano kuri YouTube.
ahantu hari gucuruzwa imiti y'abagorozi, erayo y'amavuta, ibumba n'ibindi byose muri imurikagurishwa rya Muhanga. Ahari gucuruzwa imiti, ibimera, baravura n'abagorozi, bari gukora ngo na massage ku buntu. Si ibyo gusa, haje n'aba DJ batwitse mu by'ukuri hahiye nyine. Turi mu imurikagurishwa, dukurikire, reba video, kora subscribe, share, like na comment. We are Boze TV on TV, on YouTube we are Boze TV. Make subscribe, make share, like and comment. We continue.